adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen No Tomase! No Tomase! Kese long live! Kese long live! India Constitution along Karbiang long lapen di mahastaw arada pan ke panong pi Article 244 ia pharmana pan kadhas dikom KSA Kra Karsa Kuya Karbia Dorbar Tiba Dorbar DSU JNH lapen KAC chelang petpen non winter session parliament gov bill along ke pon begji phanpura Delhi arong supi jantar mantar along dampen Karbia radatum kache songa siang tong chepaklang ponti hempega pharman che songpon dulu pulote autonomous ke nompo ni isibet duet lona Karbian cibong nang ne cingcek nang ne apang cibong an cinghang lo nong etung cima pe nang po ni isibet siklem nang po lah lo Karbiara pancuningri lapeng Karbia political leader sapana to mana cuningri lo national lo regional lo Karbia leader political leader tumang ke sacrifice nahi pole इसके sacrifice नहीं pancuningri lo ate Karbia political leader from sacrifice Karbia joki donata autonomous long Kidam tang mati jonga chiklo ni phai crane cap ani ada por phai kepen por phai si apor an New Delhi arong supi jantar mantar along Karbiang long lapen di mahasaw arada kar inai Article 244 e alam the non parliament winter session ahut gov bill ke papon begjia phanpura kadhas dikom KSA Kra Karsa Kuya Karbia Dorbar Tiba Dorbar DSU JNH KAC chelang petpen New Delhi arong supi jantar mantar along kache songa siang tong chepaklang pon हम कदास्कम DSU और KSA और विभिन्न हमारे ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आज इस मंच पे जंतर मंतर दिल्ली पे हमारे जो संवैधानिक जो राइट है संवैधानिक जो अधिकार है ऑटोनोमस स्टेट फॉर द कार्बी आंग्लोंग एंड दिमा हासाओ अंडर आर्टिकल 244A उसके मांग को लेकर के हम Hemprega Farman kache songpona mealong MP Amar Singh Tiso Delhi Karbi Students Union Delhi Chakma Students Union lapen ABVP Delhi Unit Anparta Karbi Anglong lapen di mahasaw arat kadokabe bang parohini sosial ratatu chingrumsi New Delhi arong supi jantar mantaralong dharna mate Article 244A nang vekji pwa siang tong chepaklang ponpen che songpon Ahok pinpor dami Karbiang long lapen di mahasaw arat akar inai Article 244A mate hemprekang thima bangke Viksit Bharat 2047 aprangsi Karbiang long lapen di mahasaw arat akar inai Article 244A ke longwek popusi Karbiang long lapen di mahasaw arat aphan klar dagalam the MP Amar Singh Tiso pen thanpon Kadok kawida hemprek na che song aphan asi somti na hutsitame kanchas dengo kaskom KSA Karsa lapen ke dimasa studio lapen ke Karbiang long ke do anarada tu asi sona batai tin sitame Ladakh dharna nang do pen autonomous state kache song ington te pina pot nini la song do an sitame pini nang che tong atu phanar se pen ningarong piklo la pen kurwan thalang ni tupan baji reglo ili to 244 labangso implementation aphan nili moheta thanlo biren sing inti sitame labangso Karbi dimansal labangso abilwan lo la pen labangso bil abangke house along discussion pe passing ana bangke claim ne da la pen apit 17 lok sabha ahut sitame ake hai XMP Thoren Singh bi sitame labang sa bil abang parliament long ke paen pondia phan alang ni sitame claim ponlo Anpar takidam tanga son hemprega menpen kachi sorsa kachilang un ebangke non puthot ke claim thunang nelo pusi kadhas dikoma mepu ajitimung pen ningjepon Lasila bangso kache song kidam tanga pora huda son che mandet pone mate chunbek pone lakia porsi ethan ponpo News report KATV News Bokajan Sub Division ang kangalo kedo nongnam kache thangklong mate Rod Kachini Prong Cement Corporation of India mate pati hekpen CCI long kedam tang Paro Chrysler Kebra Truck si Kebra Truck aseng kanpen non pining surihini roingko raplia sengkan anke pli Kebra nerkep an nang pleng tanglo
Bon ta lapo anarta nang pleng dera pita labang so cement factory along asimen aduk radaphan ke pajok jiaphan CCI atumpen thangnat asaita dengponpe ahok lahai huya puthak kedam tanga pora husutami aphong pregjam hamphanga songatum che songponle kedam tanga pora hut ka che songbama pora hut CCI general manager ahin pen cement aduk radatum kimong joklo jiaphan lamchak tipipon bonta asai banke piniarni anta klempon pe simena du kai kita radatu kimong nangber lapen kechar si nangber ajok pen CCI adunga rai ke doa radatu penang an aduk do nanglo lapenan parta lahai aduga bet ke chunang pen monidatum asona kesu chulongsi apran ke damatung setami penang dolo lapen penang atung ke non kesu chilang bomatum setami dolo Lasi lahai huya kisung pen CCI adung ke doa radatu jokponang jipura kedam tang mati jong ni phai crate rock siarni letho sotami Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisat Bokajan Regional Committee atuma hin pen puthot laso CCI simenadu prabjin pen ke pajuma sai deng pitnang popura perangkia thengno long pachini pon lapen jong si labang so sai prabjin deng pon pen klempon pe pulote rada muluk chingrum si isi thedunga sai deng nang kok popusi pini ke kham khia sai along AJYCP Central Executive Committee klembang G2 Phukan ahin pen perangkiang no sodak pen ningje pon এটা কথা কব বিচাৰিছো যে বুকাজান বিলাতিমাটি কাৰখানা তথা বুকাজান সিমেন্ট ফেক্টৰীয়ে যি ধূলিৰ প্ৰদূষণ কৰি পেলাই সিমেন্ট ফেক্টৰী দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত থকা মানুহৰ যে জিআই থকাৰ যি বিশুদ্ধ অক্সিজেন কন ল'বলৈ তেওঁলোকে যে কাঢ়ি নিছে এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি নহয় 2010 চনৰ পৰাই সুদীৰ্ঘ দিনে বুকাজান সিমেন্ট ফেক্টৰীৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে দিল্লীৰ হাই লেভেল অফিচাৰ সকলক আমি মেমোৰেণ্ডাম বা গণ আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি বাৰংবাৰ তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰি আহিছিলোঁ যে ধূলি কেতিয়া বন্ধ হ'ব আমি প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা ধূলি কোন তাৰিখে কেতিয়া বন্ধ কৰা হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে ধূলি আজি তাৰিখলৈকে আপোনালোকে দেখিছে যে ধূলি বন্ধ কৰা নাই আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বুকাজান সিমেন্ট ফেক্টৰীৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকৰ কাণত আমি আজি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই 8 কোটি যি এটা হিলানিয়া কৰিছিলে ধূলি বন্ধ কৰাৰ নামত আজি 3 মাহত তেওঁলোকে সেই ধূলি বন্ধ হ'ব বুলি বুকাজানবাসী ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বুকাজানবাসী ৰাইজক ধূলি নোহোৱা কেনে বুকাজান সিমেন্ট ফেক্টৰী কথাটো তেওঁলোকে কৈছিলে কিন্তু 8 কোটি বনোৱাৰ যি প্ৰজেক্ট আজি এবছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু ধূলি প্ৰদূষণ আজিও প্ৰদূষণ হৈয়ে থাকিলে কিন্তু ধূলি বন্ধ নহল ahok labangso CCI alam pinpordam pulote CCI pen radatum thangta ali longponpe social welfare amen pen setami isita ave lokela tuma phan boreng anghoi kipon inura phanta ave piniani anta adu ke pajum jia phan saideng di lasi bokajan MLA lapen karbianglong MP atum setami labangso puthak chingbai damsi prabjin pen adu ke pajum serak jia phan saideng ponon pusi chuningri parupon News report KATV News British Sorkara Porahut Golaghat District DC Hinpen Karlitang Sarthi Rongpia Phan Faruk Resir Kepra ke Thomas Sengkan Matijong ni Phai Crate Rock Siarni SGB appointment alu Pajir Ponlo Lasi Halabang Sorni Pen Pacheton Ponsi Puthot Pininga Sengkan Satami Kedamtang Matijong ni Phai Crate Rock Siarni Sorkari Gaumbura Tum Arni Kithiarni Puhok Ponsi Sorkari Gaumbura Association Hinpen Talon Ponlo Labang Sojai make a district tina long setami ketalon pona sontak taxi West Karbianglong district dongkamukama long setami SCB arani talon ponlo Bang Sojai make along kiching siang deng mepu star at ingling ari deng pen lama pangjar ponsi Bang Sopi Karlitang sarthirong pia kumlin along milur kai pon pen chikimo asai deng pon Li sangko panagat tonglu municipal block chairman kai pelisam long and living kan kelang saya korte keting itu akan ada satu komite kerja sudah ada jadi kan tu teman sudah kerok belum dan ingkan sam kadang kali ni di sini li kafe kan ni tiga kali lo okey isi nili kecuropon oh ada satu komite itu dan kedam
anta nilitong Central Committee direction natin kagalang kampten kon bom ko si ni Central Committee hoy penjurulo apen kay sini nga raw ang municipal board chairman do non nilito malong alang lipan na jok labang so west Karbiang lo sa committee SGB atau mga office asay nga pa long late ng kontang lo apen kalabang so lo long late sika allotment council pen long net lo tapos si Diklaim tayo dong hasil kanila kiro di party lo. Apen ke Terima kasih mengenai presiden saya nilai alam kami jalan itu. Adun su sorkari gambura association में खंगा साइन हेमालो मेंगनी पोंसी मेयालोंग आलुहिया मानपे दोंकामुका मुनिसिपल बोर्ड चेयरमैन तेलिस रामलोंग हां चतोंग दुनालोंग Karbi Anglong Sorkari Gambura Association Ameku Rustam Hang Cholapen Ongdung Sorkari Gambura tu Chetong Dunsi Bangso Jaimek RD Doklongpen Pachulpon Ronglo Karbi Anglong isi district usame asap so east lapen west laso attack doko kamasi upa a district masih itung notice ang bangke wa asam longke district kit hinai lo Karbi Anglong lasi nili kudam bangke west Karbi Anglong district ada MP Sorkari Bormra Association maso MP dakap dong kamu long kibipon mateni ngarong lo akhema pipon ma News Report KTV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom